Tshisekedi aherutse gutorerwa kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu majwi y'agateganyo yabaruwe. Muri iyi nkuru Ifeza TV tugiye kubagezaho bumwe mu buzima bwe. Icyo usabwa ni ugukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tubagezaho bya buri munsi. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yavutse tariki ya 13 Kamena 1963 kuri nyina Marthe na se Etienne Tshisekedi witabye Imana mu mwaka ushize. Umuryango wa Tshisekedi ukomoka mu bwoko bw'Abaruba bwiganje mu gice cy'amajyepfo ashyira mu gihugu hagati muri Kongo Kinshasa, ariko nabo bavuga ururimi rw'Ikiruba n'Igiswahili. Mu mwaka w'1980 ubwo se wa Felix ari we Etienne Tshisekedi yashingaga ishyaka rya UDPS rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Mobutu wategekaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe Felix yafungishijwe ijisho hamwe n'umuryango we i Kasai bituma ahagarika amashuri. Cyakora mu 1985 Perezida Mobutu yakomoreye umugore wa Etienne n'umwana we Felix Tshisekedi bemererwa kuva i Kasai bahita berekeza mu buhungiro mu Bubiligi i Buruseli mu murwa mukuru w'iki gihugu. Felix Tshisekedi utarorohewe n'ubuzima bwo kuba impunzi yagiye akora imirimo itandukanye iruhije mu majoro kugira ngo abone amaramuko. Abavuga Felix Tshisekedi ngo yibagirwe se ari we Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi wa Murumba uzwi nka Etienne Tshisekedi wavukiye ahitwa Kongo Mbiligi mu mwaka w'1932 yashinze ishyaka rya UDPS mu mwaka w'1982 ryarwanyaga ubutegetsi kuva ku ngoma ya Mobutu nyuma yo gushwana na Perezida Mobutu bafatanyije, nyamara barigeze kuba inshuti zikomeye ndetse yanayoboye muri guverinoma ye. Nyuma y'uko Tshisekedi na Perezida Mobutu na Etienne Tshisekedi bashwanye, Etienne ngo yaratotejwe ndetse bituma anafata umwanzuro wo gushinga ishyaka rirwanya uwo bari inshuti magara ari we Perezida Mobutu. Icyakora mu nkundura y'isaranganya-butegetsi mu mwaka w'1990 Etienne Tshisekedi yagiye ahabwa umwanya mu kuyobora guverinoma nka minisitiri w'intebe, ariko agenda akurwaho atamaze kabiri. Mu mwaka w'1997 Etienne Tshisekedi yagizwe minisitiri w'intebe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 2 Mata 1997 na tariki 9 Mata 1997 yongera gushyirwaho tariki ya 15 Kanama 1992 na 18 Werurwe 1993 na tariki ya 29 Nzeri 1991 n'itariki ya mbere Ugushyingo 1991. Reka tunyarukire mu buzima bwa politike bwa Felix Tshisekedi. Mu mwaka wa 2008 Felix Tshisekedi yahawe umwanya wo kuyobora umunyamabanga bw'iri shyaka rye, by'umwihariko ahabwa inshingano zo kuzamura umubano w'ishyaka n'abari hanze y'ubutaka bwa Kongo Kinshasa. Nk'uvuga rikijyana mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi, Felix yahawe umwanya muri leta ya Kinshasa wo guhagararira umujyi wa Mbujamayi nk'umuyobozi w'intara ya Kasai y'Iburasirazuba. Icyo gihe uwo mwanya yawuteye utwatsi avuga ko adashobora kuba umwe mu bagize inzego zikora amatora ya fraude. Mu mwaka wa 2013 kandi Felix yanze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi muri komisiyo y'amatora muri iki gihugu. Mu mvugo yatangaje benshi, Felix Tshisekedi yagize ati: "Sinshobora gushyira urugendo rwanjye rwa politike mu dukubo." Nubwo yangaga kwicara muri iyi myanya ya politike, ariko urugendo rwe rwa politike rwarakomeje. Mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 10 Felix Tshisekedi yagizwe umunyamabanga mukuru mu ishyaka rya se ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu mwaka w'1980 ryashinzwe na se Etienne Tshisekedi. Nyuma y'amezi make se umubyara Etienne Tshisekedi wari uyoboye ishyaka rya UDPS yitabye Imana tariki ya 31 Werurwe 2018. Felix Tshisekedi yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'iri shyaka asimbura se. Ubwo yatorwaga uyu mwanya ni nabwo abarwanashyaka b'ishyaka rye
bamutanze nk'umukandida rukumbi wahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'umwaka wa 2018. Felix Tshisekedi yemeye atajuyaje ibyo yari atorewe kuko ngo yifuzaga gukora ibyo se yifuje kuva kera yapfuye atagezeho, kwicara ku ntebe y'ubutegetsi nk'umukuru w'igihugu gifite umutungo kamere uruta uw'ibindi bihugu byose ku isi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora bakurikiranye hafi ubuzima bwa politike bw'aba bombi bavuga ko Felix Tshisekedi w'imyaka 55 adafite ubunararibonye muri politike nk'ubwa se, ndetse atanakunzwe n'abanyekongo nk'uko bari bakunze se Etienne Tshisekedi. Valentine Mubake wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UDPS rikiyoborwa na se Etienne yabwiye ikinyamakuru The Guardian ati se wa Felix yari umugabo w'igihugu ariko umuhungu we afite rutangira cyane.